Congress ki lenga har ko targadi number 1 corruption, number 2 fake encounter, number 3 ban blockade hai batar. Honorable Prime Minister Narendra Modi na 2017 da election campaign lakpa matamda Chief Minister Ibobi 10% hayaba aduma handak lakda corruption se sigi matang da ma panbang ngamte MDS ki scam ma 332 crore ki local development authority ki 224 crore ki isi bilenga la matung so ko FIR ka panna industry jazari hai batar. Ultimately court will decide to do political vendetta so ai haini 1528 fake encounter case se Supreme Court na su recognize to hai batar. Ha to na tadi upay le hai basi masi kara ho chum no. Any government akoi government matam da su pang ha ta ha lo hai bisi akoi su hai de Congress ke lenga lak batar gadi ban blockade free Manipur ma assure to bang amra. Congress ki lenga laagana ban blockade het kaiba aduga Congress ki lenga leitragana ban blockade het lehendaba hai bisi di tongan ba mindset ne na ai khalle se na bana to controversial oi ba ADC bill sida Congress ke MLA tare yauri maduda koi oja ga khangam su yauri koi me amjena hari bill sida okay harmony na Congress party na so hari bill se ne bill se okay hadi koi endorse to yana logo to Congress party ki forum da di madugi bill makiti koi puthorok tri banina ai gi side gi I have nothing to say Congress ke lenga lak batar gadi oja CM ki face adum oi bi khitra madudi Congress legislature party ki meeting tawrga they will decide my pak pu yabu ki chance existing MLA sing se da loine leibanina MLA masing si hujiki oina di BJP da khare amna leibo mali karamba calculation da Congress na mai park ekoi gi past so many years experience sitting MLA se 50% yong kaham si chenna ki de tehi tara manga ki Congress si lenga bida significant oi thawak am da toramba leite hai gi walking se dum hairi hai bata maduni aina yang gen hai